Mwarigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji wako ni jwetete na mbere bwegaga nkugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja onbetagwa Dorcas Wakaria tukiamberia munini wa mutongeria wa nthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki na ekite gikaro rukirirwa na arua barina bamwe ba CSS na kinya PSS moroto juri kwaririo re thirikari ithuranirite nontu bwambura El Nino ere irigiri kura aja nthiguruni kagitene ukau Kindiki na ririte kinyore thirikari ibangite kuona kuri na byakorea bya kung'ana aja nthiguruni. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Manager wa municipality Joan Kobo Ken Kamashinani ariuga ni untuburi weru ne nande ate municipality Joan Kobo ni jwekiri tareria kiringa theti ya kithirikari na ate untubu nande bukajumbithia kwa mukira kigena kuma kithirikari nena na kinyote thio bwa kimbecha kagitene ukau ariuga governor wa county ya Meru Mutuma Ntwethingi arua muno akathondeka mbundire akarungamira municipal juju nikenda jukethirwa jukiamukira mirandi ya witi na mbere akiuga moroto munene jukethirwa juri gukuria Nkobo kiri mirandi ya witi na mbere. Token Kamashinani municipal manager wa Nkobo municipality itogweretwo muno nonto after county assembly ya Meru ego korokia validation report na governor saina charter officially Nkobo municipality ni ragazetirwe na inkwira governor wetu wa Meru. Thank you so much. Nonto now Nkobo ni jekene Kenya as a chartered and a gazetted municipality. Buge eje gazettement ni kwa donors trust like baraba ya na grant kutoa mbecha nikenda tomba gukuria town yetu kwa udhai Nkobo municipality no ewe mbecha ja Meru ja Timau ja Maua ni donors. Number 2, there is also goodwill katika tege executive ile tongeretwe ni governor na county assembly ya Meru ile tongeretwe ni speaker. Nonto this financial year for the first time Nkobo municipality na allocation yeyo nikenda tumba kuthithia operations iria chiegi ofisi yetu na tumba kuthithia development to Nkobo municipality, and therefore kambuge asante sana ja municipal manager nonto executive na assembly yetu ya Meru choke ndombe atongeria bara
bari thirikarine like the second governor wa Meru, His Excellency Kiraito Morongi, Dr. Shadrack Moiti, ba PS Gitonga, ana bara bonde bakuga nkobone yao, ite nibolingaringe ofisi Nairobi, rombere ninkobo mbecha, because in the next few days now with the gazettement, Governor can nominate board members by ku assembly, bakorokwe, so that nkobo body kedro functional, guitangoge, chiankobo municipality, na turombe antobeto okireria, tuona mbecha, ijaure mutongerio mori tio kaewa 1 meter nguo 1 meter square kitamba kiangu wekithono tumambi tugatega kithono kira tugakava na mbecha ira twa imwaka juju na inyeire inge tukayo in the subsequent years. Thank you so much. Akari ban ntora ya mpuku andine agatunga ni bagutetanĩkĩra bakuga ni wagi mirandi ya witi na mbere amwe na kwithirwa bathurire atongeria ni bameneretie na inya muno gutabarikia gwancho bindegeni watho iria bakuga itumite baingi bagatanja ciao agitenio kau ni baejene Kinyamara kiria bagukurukira kia wagi bwa stima bakiuga bakeja kuona stima baingi bao bairitira ngugi na bagokerio turo bwao tauria makena omba bwa gutareria. Kariba mpukune batarerete gutigirwa nyuma ni atongoria bao ke maundu makonenie na uthina mbere aria bakuga nkinya nyuma ya kubathura batethetwe bagitetheka tukabathura tutena nkoro ciire lakini bo bathi gutuchuba batuchuba na metho marutere bakiuga mpuku ikiagwa na arume gukwa arume batigirwo kia tukiaga turi ekuru ariuga unywa nchobi ni wongerekete muno mpuku nginya makanisani magire ashirikani onto antu bonthe baulirite nchobini onto rio tumite nkinya wamba wongereka ende kinya bara bachubagirie nchobi baturithirie nture no yetu muno ciena nchobi nene muno makanisa mamarerie yakamuyuria makanisa maingi makarigara lakini matire ashirika ukathi bantu angere agwetwa kanokero ndi akana arumi bo kuurana taino na mwatho no ankuurana utachia magona na aro arani mbithi bachoke makanisani na bara bari no nyibomba bathithie mapombo batie kwire kibaruthe makochi kenda bagetethia ru lakini rerenge anandere yongo mtu atitiganja na area no ya mpuku na mpuku nkyo gitumikia thimia yura cukuru bagi wa stimani Kinyamara kengi kiria bakwitho bagikurukira bakiuga bara bena mauti ama kuruta wira uria gutumira stima ni bakuthangika muno aria bakuromba atongoria kubekira stima guntu guku kaga lakini area teno ntienda gwikira charuni nkarutha kantundu na mbina utie mwanki ende ni ono ngamwekorwa yete muyi akamba kaikathanga cheni akarothwa ntundu riu nani nkamuchuka tubecha tunini niyo ningwa ndenda kuthongama ngathi kathanga cheni no tithi kathanga cheni tendi gucoka mukuru aria ukuratha rui no ntugo tugire endi batucheke bwega na metho memaire kinya gitonga bomona bomweri butukumwira ogu gutuma ntumagia mikebe ngatumira bathi lakini kuwa mantu mege stima gutige ntutaiku ari na tutikona kwina mwirigiro bariromba kuthirirwa nchobi guntu kuu kenda baumba gwitethia ende anto bara bachubagirie nchobi ibachoberi na inyene ne muno nikenda kanisa ciana iri kurugoro ikura eri eno tore mbwe na makanisa manana lakini utie kanisa korukagia asirika 20 no lakini kanokero ugo gwetwa kanokero kwena asirika nkero kia asirika siste na munene naije sabweri naije lakini tende tukatheta na mwekoro tora sabweri aya gwakwa kako mamora thiete na inya muno imbiegiragia bathi ara kwina nchobi ubire gwegwa kwi nchobi bandiro nio ithire kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu mutegeri ni bwega no tubagwitana mbere kuthingatiria nteto cietu gatuonekanyaga kunoguka twacokera tugetana mbere na nteto cietu kwagarukire utaka kanyakika gathongika gwete green nange karibuni ala nontu mathaizetire ri na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bia kuria ithe komenya kuu kuigua kario kangentere bauga bwejea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugera nyomba ethere kariojo tiwa ndumekaire ete morugi ndoka imoduyo ko utumerete Afya Plus
Afya Plus. Inanga itazo. Jojo onekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukalania wanyombe. Jojo nani netosa. Afya Plus. Anke menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho isumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe riruteria lita 35 Iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukuone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isui tega bere itu batusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito ndagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ojukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, but the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenchia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins
itwigitwe kiriro kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitwe na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutui kaunti cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Bwega mutegeri wa Weru TV nontubagwetana mbere kuthingateria nteto cietu tugicokera miaka kathumba au kabere kimera kia bamba kia thahabu miundene ya baingi arimi bagiketha na kugunika kiri urimi bobo urimi bobamba ibwagwatirite njai nyingi ende kuma miakene ya ngirijiri nirio marwa jatonyere nyenje no urimi bobamba burena maanene miaka kathumba nyumene kwina arimi bachokete kuri mabambeje neo thirikari ikioneka gutigira ni gutetheria arimi baba. Mwandiki ndeto wetu Mutugikare ari na gichunche kia biere kia rugono rwa mwanya thahabu kutheuka bambene. Bamba ni kimera kibujaga mono kiri matura jari murutira jo mwingi na mburete kungana mono tamatura jaboga itija ishigo mbunge bia kaunti ya Meru nontu buja mono kuntu kuna riwa ya kumba 24 degrees centigrade kweta 25-26 degrees centigrade ewe njo ni chira chietu chiri Rwanda gitumi so ni uchibujaga bamba ni ure nio wa meanda arikia kuma kinyekeja kurerwa mbura mugono jo mwaki bambeu ikomeria mwanka riria mbure kaura kaire kinyambure kaura arimi bange bonde bakaga bia guketha bambe tiumaga ni umairia kirikurio kia bamba eje thirikari ya Kenya nechiritaniritie kweja na mbeu ya utheri kiri murimi thaiji bakieja na mbeu igwitwa mbiti cotton wa mwena ndawa cha kumiugira mbeu ira ikweja no thai ni thirikari ni ira igwitwa BT kana mbeu ira njeru ithithiritwe ithikuritwe na science na cia thithwe genetic modification ira nikenda itiumba kureja we manginyo mono na itenda gutumira ndawa nyingi na itikaramu ndene mono itirakura kia kumenya ni ati bamba ni kimera kiria twitaga ni kia mwanka na ithagire gikethwa maita jairi na riu murimi akenda no amegite thauke kairi na mbeu iji gwitwa mbiti cotton kiri kemwe munda yandi na mbura yumba kwithire kirita kirungirijiri nekeja kwithire kiri mwana roji yumba kurita kirungirinya ikemwe ukanda mbiti cotton kemwe igakuritira kiro 2,000 ririo mirimite na mbura ukeja kumirima na roji drip irrigation kana furrow irrigation na ngundi management bamba yew ya mbiti neko ndene kemwe nekuritaira kirungirinya bamberi na kigunige kinene ni untu wona ikwa kiri kiwanda bamba ije niyo ithagire kiritanwe kendwa kiri wanda bya kuthithia nguo na kwao ni kureta twanya twanguge na kinyati gaki kiri kwendwa kiri wanda bya kuthithia nguo bamba ije ri na mbeu ije nitumikaga kumianda kaire na nkuru kine tumeka kuinywega ita maguta ja bamba jala ja tumeka kurua kana na njira ingi na kinyani itaga kekere tumeka kere kuthithirio bya ng'ombe gate kama wega jange nkabo na netumaga nguo ikathithwa kana ngora cia kuthithia nguo iketherire ku kwa wingi na nguo ikambiria kuthithwa itumaira material ira cia bamba bambeje tukethaga ni thagire na mpinde ndene
kwa rĩrĩa ikagua njinarĩ nĩyo ĩtae kwathora na mpende na bamba lint pendi chichokagua chionthe igataro iri keja kwandwa kairi ka mbeu mpende ingi ikajokua igekirwa mashini nenge ya kuinya maguta cia inyo maguta tukeja kwethera twina maguta ja cotton well na tukethera twina cotton syndicate ko una ndikugire product inge kuma kiri mpende ira chia bamba. Cotton seed is a key input ya vyakula vya ng'ombe kaba kuimport kena kithigira twaga bitungu kithira cotton seed yetu no weta ikathiwa ikanengerwa antu baba ng'ombe baba antu bandere so that we bring the cost of production down. Rojo tugategera mathina jaraja rumirito urimi bubo bamba na thirikari bangitete gutigira urimi bubo achokera murimi akagunikora kwagirite kirigono rurwa mwanya thabu kutheuka bambene keripotera tocha wero reakwari etwa ni mutuge kare au nio tugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no ntubwa kwithirwo gwatanirite na unikire nteto cietu cia thaa mugwanja kwendera kagita gaka thongi etana mbere kuthingatiria mibango yonde ya Weru TV njuri mubango njira jukwijirite nyuma ya kagita gate kuraja jwa katiba ka Gen Z onbitagwa Dorcas Wakaria ngakwendera weekend ndongi.